حل دمز باب صالح برقي مالا وسوي سيدو پایای خری من مرخاس که رباط نزبرای تمام بطلاق جنبردان سون خواریه لدر مراد پیشک آویتی دوی چاپلیه گلی رو وی صبنگل جمال میردی میرا بکجم فنا نمیا کو برخا هندا که گدی دی ولد ملی خبو اوی جاقیه هلا داني عقيت مالا بابي من ماي هلا داني اجي ترى صوم بخم بصون قسم بنا بقرآن برخي مالا بابي بنا بارود هل داني صون خورنا بطلاق جنبر داني حياة ميران كجن بسلامتي رانا بمجا راسا في ميداني ماي دلول ما كلو صبب وزي بديار جمال ميرن قدم بداري ترى صبح سيد خان بسيد ناباد كري صديقي حاج مصطفى بقيت بقت قورا بابي تكتمه بيشا فراري ما برده قدي فرار قلنا برادر باصبره هاي مال ميرايت تنزاني چند سال متمام بحكومات الجمهورية اللي سرقون كرنا تشول وچو جغي برينا سري مدقره صديقي حاجي مصطفى بقيت قولا نابي بلا نابي بسر الشيخ باطني أرضي بنوك يمصون خواري تجار نابي حطاني فرار السيدان وبراز نايب بسلامتي بسر مرا درباس نابي توفيق مسلم بعد كري قول سيد خمارات دميرات محل حل دمز بابي صالح بالخمالة وسوي السيدو پایای خری میره مرخاس که رباط نزبرای تمه مبتلاق جنبردان سون خواری لدر مراد فیشه کاویتی دوی چاپلیه گره ایرو به اصبن گل جمال مردی صدیق حاجی مصطفى بگه مامه بگه موسا بگه توی کوم خلام بکجم چکو سیلحه واج دستا بستینم بمیرانی دبلا خلب زامن کولا بابا هل پشتی خراب یا خلق جبیر نکر حیفا قهلانی ای ما خی هل دانی